trap hi berok kawai ni peni syaka partai bat ni peni ru syaka sarkar kan Singapore ba balai bat ngamon ong ba nyapan bu ke jingkeli ni Singapore ba balai nak kaliang jong ka ai ba balai nak kaliang jong sarkar nak kaliang jong teki transport department kibar nak kapor kila ban pendik ingi kinong yak kali kamai pihapan te ya kita pihapan le ya kita pihapan le ya kita henry nak kaliang jong ka an hatu bentam ne impat yo sngo ba penkem yo tau lur syai ne upa jong nu ru kau hatu bentam pat yo sngo ba kem te ne le la kem ne pat kem te balai don you shalandat pile ya kani ka bentam tengah pat hani ka por ngan ukten buktin nama tangjon ki ban ki nadin jong aru ngan chuang ya ka sarkar hani ka por lada pidai sisa ke sarkar ke bapek ya uret kuria ya pajba ya kal jelai berok koi bat khamtam ya ka an ngan laban jur ni kapor lada pidai sisa kita ki kulit ki baskam badan jinggot banyarap ya ki lagjong perdok prasnam mardor sipet nalasai ngidon kam banjok skau nangi banjok skau ka skor jungi kinongnya kali kamai ka priu yo trap berok ba phila kem bat peniru bau tu brio ladan apot thanat bau syong ha along lemba ke jingjong keti jong u yau nongnya kali kamai jungi banang thina po sora lim kumta ni hek ngiru kinongnya kali kamai ngidon la kabor ka ikhtiar bangin le ya ka badan kam yau tu brio bala jong keti balada ukloi banwan mi khmat jungi kinongnya kali kamai ngidon ka bor ban yesuk balai ban yesuk para brio ngidon ki jingsuk tangba udah ban yesuk hakmat jungi kinongnya kali kamai kroi kembang ngidon hani ka por dai nan dai kata shwa bangan syong nang buktian ngasukwa ban kren dau sisin bangi dai ki kinongnya kali kamai ke brinyo trap ngin dau nang iskmat nakapor ngajuang ngin ketien laisen laiwat Islam Kasenjuk kitrai banongnya kali kamai beriu nyo trap rengka kejeng kersan lang jong Khasi Students Union Sengkemia hagalai kuitrik uleber hajar apun reo klalet ban penpau ya kejeng bitar ba kejeng sokya ke bakrau lo kejeng chat tombor uwe unongnya kali kamai nasora uwe breo belapunan kambak laru ya ketiar siat nak sulai ban berngam keramat pensiir Nengalam jog senjok bagentop iginongnya turis taksi, local taksi, pick up bekitrok, dari cok office jong superintendent ki pulit ke East Khasi Hills ubak Vivek Sim, ban ayah kejeng ujor. Namar kejeng mamdan u superintendent ki pulit office, senjok kal IT no akedor khas sau DSP ban kentu gibor pulit ban Shimkya Mardor. Hashwa ban cok office u superintendent ki pulit, kinongnya kali na kalang kijaka, kilalum lang hakmat umat dor jong umulung susotham ban penrem jor kene kejeng na bian. Akan kejeng ilom la penpau kejeng penrem persyaan ubrio belah ketakti ubala penenkam ru ya ki ketien sang bat berngam ban penmensau ini driver ubarang syong haka kali kamai bat habakran biginong patai kubor ubak bala jet jerwa u balong we ni kinong elam kesenjok ula penpau kesenjok katawa badai ban kemno ini ubrio hapo ka shtayo namun ula penkenya kaan bat tombori ubrio ubak kemdan gitar banyadai la dia Ula kedau bautai ubreu ula say kesulai ban berngam yunongnya akali berkesenjuk kedawa bagi bor sarkar idai ban penduk no sendan ya ke arms license jong u balada syampat bautai ubreu dan license sulai kebeti kena dai ban pengat di upat aki kendon an gi beteng e ubak balajit ulong ba ubreu uba pencong siir upat bat kesulai long uba bit ban bat ekano ngono tiar penmensau nomor dan ke bor perkat ke basai kesenjuk kal ai portik shitayo gi pulit ban kem yunu ubreu macam kesenjam ki beteng e kat kumki kendon an Long balada ki pulit kemla mendai ai hapok kene kepor balebuk senjok kala maham bekan hap ban syem digi wai pat kilenti banedai keburam bagi jengbet jong kinongnya kali kamai baro haka beri unyo trap nakali yang ngejungi ngila don gejing ekran hakikan haka grup jungi ka kanun gejungi halor kani gejing dia don di adin bagi dai ya gejing sakta ki lemba ki news channel lemba ki taki kubor ki bala pensapriang lane ki balami hak ini kisi ba menta halor kajing sakta ki jong uwe na udu khot ujongi namar ni kum ka kanun jong kinongnya kali bat pitrai kali te kadadai manu udu khot ubanyak kali tu ada hi jongi ni mla re ban ong ba umdei ujongi e kum ong iba balajit ni hier susun saru na dei udu khot jongi e bo dei unongnya kali usyo ni hapan dia namar balai namar ba ni snow tu ya kata kajing ba kajing kia kum kinongnya kali lima ngiwan nang ni kum ka association ndai ba ngiwan da kajing bitar da kajing skodom rai ngiwan da kajing sokia kamen sing ba sokia
balai basokia ngatrai ndai tang ya kajing sakti takti ke jongi mai ndai ibam nam kong du ban sak takti kan rai hakini gisngi gi por beli gini jing jai bela dap kajing sak takti kala don sundon kala poison uput ba hadu ban poi sak jing yang ngatrai binang kan mau baro khoje kan tamo tengi semua ban ong lada ngim ksa kan poi du uput ba ngin sadu no jing im andai kata biong kibang yo i de kelangba jing ring film gum tu kabiang lagi bom yo i ila shu sanut kumajia sepo mau kanu becuai-cuai pat ngi driver truk lei kajing sa syok ka janlong jan man kasngi kajing sa syok kajing sa dat kajungi nama ngatrai ki tourist taxi ru iba kamtam gini bayat interstate kanu iso kia lada kadon kajing sa syok ya lagi jong ki pra dekot nakaliang ngajonga ngaso bonong kumni ba habadai bat kani ka benta hoi i dan ki news ba la sa syok dekot jungi kalapoi ki news channel bat i ba nakaliang ka police department ru wood ka police department ru abaki i ka por ba ki pai ba ki comments nakaliang ki news channel ki klamong ba ka dei bo udai police ba syok nakaliang jong tu ba syok ru umong ba ngadei police ba syok kadai nem dei kata Henry ki comment section yung pai ba ki la thau ba syaka so buru jo ka ai kamu sa police ka police ru wood ki pensai no te balai ki pensai makiro so kia kisokta kisujak furong te to dur pi ngi ki driver lagi bom don bor te tada sa syok kum tu try kum nung gisngau ila amu ban susngap te ngi bla sakta ya kado te nakaliang ka jonga nga so ong ba ngim pa di isha gini gisngi ba ka e ga bla jia ya uni tu rangba ubak takti ya uni para dekot jongi pada ru para do para senam te ngim yo iba tip lakem nem kem ya kata ngim pa di isha gi media mo isi itang bajia kum tu dan nakaliang ka police department ru kolong langsung moto ya kata ka jingya jong kita ka bor jong ka an ngintip kile kun ngintip tama ka jing i ka jonga menta kolong ba ka an menta kala senjor palat barokot ni menjur ya kata ngintip ya kata ka an la senjor dapat senjor damano namar ba hangni kamut iki bor jong ka an ki don ki officer te hajrong jong gini ki officer badon ka bor jong ka an ki don gini ki nong sensar jongi ngila batong kita ki bang ngila jit ami kita ginong mikmat pai ba ki babat ya sarkar te hato kini ki officer jongi la kim pendep ya la ka jong ka kamram ne ki kensting ne kadon kata ka jing sakte ya ki kiti ki kejat jongki ha ginong sensa ya la dang ipek ya ki kumia u deputy chief ministers u badai babat ya ka hum wangi tengil IT lut hagi bor jong sarkar bakin le ebran kap mo teladang ikili na kikatok ani ngekran bagi beli jong sarkar gyong ngingim la ban train na marba kau kabor gimana jorong kate ini te kani kajing jia te ngigum gi paiba ki paika lada kajia kum ni kajing ya kenton uwei wang sa uwei bat uwei wang sa uwei teladang pendep hok ya kakam ban sunsar yang ngi paiba paika habakut uban yap dei mangi urit uria kata kadai ka kubor ka ba ngikwa ban phang nya kali kamai ka bri nyu prep kata ka bentuk lang ki association boper nadu ki tourist association hadu ki pickup hadu ki truck yang tapat ki archaka borok hai te hakani ka jing yalang jungi menta ka singi ni wan man peremjor ya katu ka jing syak takti jong we ni ki dekat jungi bat ru bolong ta unong nya kali kamai te hakani ka jing yalang jungi menta singi ngila wan ai kata ka formal complaint bat ni demand ni kata ka strict action na municip baki nakaliang cukup pulet bakin syem ni kata ka strict action persya yung ni ubreo ba laktakti yu para jungi te hakni ka jing demand jungi nilabu ya kata ka immediate arrest ne ban arrest no yu buat lamar ba unia ulapan kenya ka an lingba juki kam ni nang tapat ka strict legal action ba nakaliang juga police department kidi bensyem ka strict legal action ban ajing seneng ru kenang ba banyo ban ajing seneng ru kenang ba kanum jasu kani ka jak jingja ya upara ba nya kali kamai jungi bat ka balai ka long ba ban revoke no ya ka arms license jungu kumbang itip ro ba utu breo hatu kusngi ulah sei ya kata ka pistol na ka badan mu katiar hele ke lada udan ka license shisha lada kumbang ilaong mene lada udan ka license shisha te uni ubreo
ya uni breu de ban revoke na ka license ju ne de ban keni na ta ka license ju bat lada umdan yang ta ka license de ban penat ban pengat ju hapo ka illegal arms act lamar boleh ban say ka yu ka tiar le persya yu breu kamdan hanu no ka and it's against the law. Te kumtahi nakaliang jungi ru nila diman ba lada udan ka license ru di man revoke na ya ka license jumo amar dat uni ubre umlong mentally stable bandan ya takatiar te takada nakaliang jungi nila diman ya kini gi likely gi jing diman jungi kanang ba ngin pendu pendam ya kata kajing syasyo jung driver amar ba kani kajing syasyo jung driver kumbang ila ikran mana dan ba hadu bala poi bendu ika jingim jungki ya ka jing em jungki takada nakaliang jungi ru ni persyaajor but ni persyaajor ba ni akwa ya ka police department ban shim strict action persya ikini gi jat brain namar balai kan long kan jing sneng kanang banang ni syakmat kanum jasu kum kanin wat lada hade ka state jungi na wat lada ka state jungi na syabar jung ka state jungi ru ngimdai ban ailat kum ikini gi jat entah lada kimshim ya ka action mo ka legal action ni ay persya ni ubreu tek ni nakaliang jungi ka senjuk ru nyim ban se ban hap ban wan hier madan boro hi ki driver kinya hier madan kin pep ka bela kin pep ka kamai kali hata ka buat kisa sautu katno ka jingjing jar lada dan mangi driver dan unong kit nong ba jungpi mano ban kit ban ba ya ka jingi jungpi ka jing dan kam jungpi ni nadu ye ki turis ni ba hadu ukhaw ni ba ha nadu ki jor ki jap ni ba mangi ladang ni khang mangi nim kamai syu mangi ka e banja pat ye ki pat ba bro ka e banja pat itu yu ta bo pen ibor le si ula mo ban bam kata ka pistol jung ha ula mo ban bam kata ka pistol jung ban bam ye ladang ngi pendu na kata ngi kamai ngim kit khaw ngim kit ye syu